Namal ke jingbom sitnyo bar buram ke KCDC ya ke jingdawa jong ki kle nong sin char shnong ke hima sora lembak ki rirang ba ke hima ban ithono ayupa i marem dors iem umus iem bapura jong ke hima sora nagalyang ki kle nong sin char shnong ke hima sora lembat kini ki rirang ba hinne ke sngi khatsan tarik ujilio arjar apun rio kilalait ban yakendu yulat ke jela UCH Vijay Shankar ban pinsngo halor ka nong rim jong ki kaba kila dep banjin ya us iem jong ke hima habakren shilat pathai khubor hadian kejinga kendu obat ulan unong ai boit ke kinhuan upa iem laborias iem ubadeiru us iem barim jong ke hima milliam ulo ong bah kejingle ya kendu jong ki yulan kalong manpin sngo shau halor kejingle abom sutnyo ke EC jong ke KHDC habayadei bat kejingdawa jong ki ban kinturu bodei ban pin baitlem halor ke te kejingle ke KHDC hakaba ula ongru bana kalyang jongki kilada banji usim kabakat kum kariti kadustur bat kenyam karukom kabajudan hakahima sora Iwan hang ni nak kenhon ki kli nang sinshan bat ki orang pa jo ki masora kalong in continuation jika jinya ki kabedai baka jingle bam sunyo yo ga disangsul alor kanong rem Kim Penskat Yo Skiem tu bala jet Kakum kariti Bat kanya Jeng kabantan Habok di masorang Inalek Haka tu kasih sni yang tay Lagi mesti skor ada mentah Bagi sunyo Kajing yaki Kajing penwandur Kajing pentip Nadu benai November, December, January, February, March, April. Haduk mentak si. Ben pa ben la pentip johnson. But la attach su iki connection tik pa tik. Ya kariti jet sim ke masora. But iki lenti nadu kajing jet nakakur agam pabala panopos. Na kajing scam jingi pakra. Kapa undan dengan baik hadu kepala pendap kepada parima mantul scam yo si marem do aku undan manu menurut bawan mi mak do bar ini ada kata ni iru ba ya kita berkhailan tip tip patek pada hadu ke jingi pendap ya ka met ke jauh si masara Bangaya speed nakalian ka press biya iki ya pa ka disangsul la ba orang kita beki ya ba poel ilai ke jingku il ong hadu pot ba ka hima sora kala le e ka bade e ka beki ki himaru di betul dan rai kita berfak kisah nang ketien hadu mentah hadu film sosial yo panogan no bade kubor nak ni ni kapal penlong pada ke wajib di wak kami ke jengebi jong pun hajar hal kursi ban peni ban bandawa maka susul ke dep ilak jong kamera tenrai ke jing kuman kalau long hap pelat pot di penmi penban pum baki patai kaliang ya kawai bak tertek bat kawai kedar kalau bang hai masora kajing Jesus ini masora kadai la kalong kat kum ka anya ke sosol pat khap tambe ke beriti dei barbodo ubri ubadon lau tuning penrai hapo kasinong karaj ke masora bahkan juga por saya kedar udi mandon di dalam kenot shop apa dei kat kum kaniang berpau ke masora pakata kadai ke basai kedar reu tau ubri bala penmi yang ke sosol Orang ya semua lagi. Udah pun mana dia. Coba kamera tu lah si spas nem kila tahun siapa. Maira. Aku bom don shoot dia ke address pada hari pasar. Hakasino don shoot. Baik juga kor udah bala long start. Apa long Persia. Ya ke aja start. Rai apa yang jengkat kita ke jengkan syairu. Ding ding dang dang nak kalian ke sosok. Come I. Kaji percaya kapan keluar penman bat mi penman kijing thok bahar ko ma ki social media di bakaran dah kajing bom song thun bekam
Kapag nga kerpat ki balar ki tu berdak aban sutoi ka kam. Kinda lain na so ki pe iging thok ki bala ai na ka masaran ki ting sosial. Kini ya ka sequence of event nadu ka kalimat ba khat muslim ke masara hadu bala pendap ki jing cis ki jong maram do. Ha ka muslim dan ka we ka kalimat ru. Ya ka muslim lo pendip situ so. Andai ha ka jing kata ki jing pendip. Ka jing sabjat jing tu so. Ni nang perkhat. Silence mean consent. Kim ai ke objection, kim ai ke jing tak, kim ai ke yang penban kalau biang 100%. Ai ki stang sipor. Sipor du ki kalau penban. Bagi wan rak penban tak ko pang pentek tam objection. Ka ba mi ha ba ko di sora. Apa yang ke jing up mentala de kan otorik khatsan tarik banai jun. Apa julio. Jar. Teke ai galenti ke bekli nang sosial mentak tidak pandai. Di kebetulan besar mentak ya apa ni kalau banhawan jauh klik yang kasar of the constitution hak ni kasih jadi hak ni pok yang apa no banyak tu hau ia kijing sisa di belajar nadu penai November terter taksi ban kerpat un semua ban sim banne ia kebetulan kap kat kum kalenti kepada pemukul jong kasih buat nak baca constitution di kajing le ben kajing le palat na lawan orang haka tin hreng the abuse of power of the KHDC of this present KHDC kalau tam syak palat kan hadu umban sisu ban haban ut pat sahu ni ukli jong kasih pi ya ke ai ke bangi submit how governor try kam la long ini bangin IFD ke dia pi ban keli na u tenrek kawai ke bang kwa ban pau ma de pi kalong gani kalong gani bapa kat kum kariti ke dustur kepada negara sora itip saya kedat ada tang bodan yung tening tenrai masora padahal juga por bodang empat ya kan yang tenrai wala awan apa kelapi tolong ba uniu sahab British ini kisah sahab ha di balawan job thma yang ini padahal juga por ki deiru ki ba penpriang ya kan yang pesta mereka ini kisah pareng mengiok mo apa kiwan kimyu tu fi ya kari ti rusta kiburam penman ya kata pat kimona ka jing petlumat aga bedai bakan yang bab ya kata pini saya kedar haka herbal report haka ba harus nem hak kendai spotlight haka PHR ko kendai haka ba kadon kejing khlad yung sing sora bat ladon kejingnya mi banjir sikit je hakata kejing jet sikit lami ruki balong perstan lami ru badai nak bar ke bakado pareng usahab original badai unong job tma bar juga por bo yang perstan geri uburam ya kariti ke dustur ini udah buram ada berkata bat upene pensa ubat scam uai karai ke scam kakak kena spotlight tapi cara kembali bayi itu ke balalong kanyam perstan lakan taj bakimla menlong siang ke masukkan bat lapan scam yau robasing uban simpi ke kam nama udai udan ding pokoknya sara ada kejuk ke poru udai udang bat katanya kahima sora nadu kedai ke por aduk mentah ini ben pek nuksa jadi masora baik galeng kenot pasyong usiam patung kariti ipat sekali kata hakahima sora dan barok hoi gijai niam ini barok iklim sencar hidai nak kinyam do peroke
dan jingnya ke nrekitip hakanu kakunat pansyong ubadi banbat ikan yang berpam hakanu kakunat pansyong ubalal kristan bat kau nu kurpam ngini trai hakapan pentit biang ikan itu lun penlun ketung kerti itu sur kiyeng koi kebut bandawa ya kata dan kecing penjit ke hakapor utai ukareng udang di original untuk ma kisahap original hiburam ya kata tapi baik saya akan dikatakan di kepala patai ya pi kahima sora ada mentang tempat sekali ya kata hakapa baru koi kijat nyam baru koi kibedon kimpai ikoi pak kipai uta ubari hok benong sie pak kum kahok keriti bat badang pat ikan yang uta di barisyong hata kalukra dan kejing fair baru lun pelun koi pak kate tak kalongkur kalong pat patnya terilang kawai ke bukit mana penek besar kau kajuru haus nampak kendai sepak popular pada kesenam pak kendai sepak popular apalagi dan biang kajingnya kajing kelat jung seir abadan kajing kelat jung seir nanti apa yang kita taruh di anjung kesenam pak kendai popular isai kedar hi bagi kentai Yuta ubawat odong deh pada tening apa masyarakat dari di Balalong Istan ikan taj yang uta Balalong Istan even scam ya pedang ban ya kena di kani ke bangong dari ke pokong santam tak sini lagi to ukun hajar yang kabri nyutrat nuskop onnom klan rumah ya kanu kalam kenat penesyong uta wadang bat day unsyong uta undai de buipat ya kalang penat pemberi ban syong uta pas to subha wat ya kedukti wat ya keren kelak dengan buipat wat ya perang ni di collection bat ka ar ka bagong santame ngiak susarong abang ipai ya ki riti sensyar yang di hari ke pertai barak awai ni susarong ya kan ka sensyar juga di India Hidon hari India ka direct and indirect demokrasi. Henry Shua bakari India kan wanra ya kata ka direct and indirect demokrasi. Ngingila don lupa ya kata. Hakaba ka direct demokrasi ka jungi ka directly haki dapat senang. Bad haka dapat pun. Kumbalong ki MLA ki MDC. Ka indirect demokrasi kumbalong hapa parlimen nakal Raja Sabha. Kalau don lupa hari, haka dor rahimah, lajit pan, daki pun. Tebalai kat ya kata kejing kerau kat sensyar kepada diri. Balai lai ke magi temu pun ban, bakalong ke balik rai pingkret. Kadai bangin sarong, maka don pun kene. Dari kejing temu pun ban penduk pendam ya kata, ban penmadan ban kata. Kat baka pertai ke be syala kijong ithiet kijam while the whole world rush back to find their own roots balai kijong ipat itu ban penduk pendam yang ithiet kitenrai ki badai the very identity jong kajat menteri kami kajing keli jenga kalong lada uta usahab hareng Balawan cok thmai hangi balawan lami kariam kristan hangi unang ban burom ekriti ki dustur ki bedon burom ki dorba shinong burom ki dor pur udom ki dor rai burom ki dor rai burom ki ramba kur pinpai ki di khandai phandai sinam ki usim ula ban sim taka bor ki ni khandau ki pen khong pong ban ban lada original sahab ubat open scam open ne uburam ya kata kasensyar pai ba kajong kon kasi namarui ke internet ba ke tiang ba ka don ya gador balai kini ki duplicate sahabat ki pen khongpong gumne bat ki wan ra pen wan ka jingle ka jong ki wan ra pen wan la ko pen ya her hap pedeng ikon ki sel jong nyu terap nuskop nyu terap nyu basa i gembar pen wan ra pen wan kajing kedau keti penban kajing le kajing ki kan wanra pen kajing penya pher hakan yam pakor hanyam ka kajing beriau baru boleh kariti kete song kajing beriau
Day kariti kadustur. Lembah kadar snong kadar raj. Kadar kur kadar raj. Dan snong kadar hima. Kaba tek song kadini. Day kariti kadustur. Kaba identify yang ini bangiti ke judge menriu kasih. Bangiti ke jeki kon kiksiu jong hanu trap nyuasa. Ngimla banong ban penisis ban penitu seperti ba ukasi. Udai namar budan ni kita sangsul ukasi. Namar budan ni kami kelas ketriap ukasi. Udai ukasi. Namar udan lah katan rai skep. Bat ya kata katan rai ka pangalayo na kiblay na doon nang sedang pertai. La ai pateng heki hau barem pastad jangi ulong suaman sua jangi. Bangi yo pateng mengingata. Kadai ti ke jangi. Ban penek pensa. Ban nang pen bahai kata. Namar haka sensyar kaksi. In kamang keren nalik long in kasi democracy. We embrace the change of time. Andai dalai leiru. Ya katan rai ya katolong. Jadi ya katam tak kasi. Kemengiwan hau gubernur dan PI tak kasi sya. Kan menterpat ya ko. Ban yarap. Hau penbek ya gani. Ba the abuse jong kat nega present KH edisi day pan kandat sekalian but yo scam pelajit kan kum gariti rustur day pan scam no ya ka marwa hak kata kan ngorimi tapat but ida kerman governor hi kumple o pai constitution le jang kasin pun le ke badan hak ini kisih Untuk kai respon ke pihak limbau gubernur. Respon ke dikata gubernur la ai ke jing la snap sesko but la ai ke jing dia ke jing pular baik ek budi banle pun le kata badun kap klem arti Karun gaji bupor ai trai. ha Karun gaji bupor. inang pek namang inang tak susu ikut tu kini ikut Islam kini pak su mengidan kinang pan su ikut Islam ya kini kita yo inang tak susu ikut Islam pada pak ni kita Marip suka ban kili kini. haba don tango way bri balajit kan penggeriti dalam election lada njin dalam ha kadar barkur ha kadar bar kraw kadar rai malami ar kuma jolong haki por yo mencuan adu por karek kita they step in ban pernah election rehaja ni ke case banta ka question juga pernah election does not arise nomor ba lun pelun nadu kadar barkur sien adu kadar bar ki bakraw adu kadar bar lun jangan masara lun pelun dan way ban mi ban ong pengaruh aku LSE ban hak kita lightly darba mi tang way ban utara pun scam kat community wadina takada kabalai sekaniam ka kan ka syatru ka pun scam mi kata namar ba mcim dan uar dan tang way dina takada ka question jeng election ini does not arise Buti kentat di election. amdai ke jeng kentai it does not arise masuk angkat ni kai kemajuan ngap sia snow we will cross the bridge when we reach the bridge right now indang pertpa susui pertisai di bawah dampan siliang nak jeng tiang dalam poi ha Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.